कितें आमचे समारंभ, आमचे क्रिस्तांवांचे समारंभ, आमची काजारां, आमचे रोस काडप, आमची फंक्शनां, आमचे बावतिज्म, आमचे क्रिज्म, आमची फेस्तां, ऑल नाव हे बिकम ताका म्हणटा आमी वर्ल्डली एंड कमर्शलायज्ड. कितलो आमी देस्पेस कोत्ता गोरजे भायर आमचे काजारांक, आमचे फंक्शनांक, आमचे बावतिस्मांक आमी जाणा तें सारकें ना म्हूण तरी पूण आमी कुड्डेपणान जियेता. कित्याक केलें काय विचारल्यार तेणें केलें म्हण, हेणें केलें न्हू, हेणें केलां म्हूण हांव कोत्ता, मांयक पांयक रिणान घालून तांचे लागीं जायना तरी आसतना आमी कोत्ता. कितलो लोक उपाशी मोत्ता, काजाराच्या माटवान गेल्यार कितलें जेवण आमी पिड्ड्यार कोत्ता. बावतिज्म, क्रिज्म, मागीर काजार जावन हा संस्कार, दे आर नॉट टू बी ताका म्हणटा आमी वायोलेटेड हे भाशेन करूंक फावना की सकाळीं आमी मीस केलें, सांजे म्हणल्यार सगलें विसरलीं, इतलें नियाळ केलें 9 दीस, मागीर कांय ना, तशें जावंक जायना. आमी भावार्थाची मनशां, आमी आचार मानून जियेना, आमी आचार मानूंक फावना. आमी शिकलोलीं मनशां, आमी कितलीं शिकता, पूण जायते फावट आमकां ही नदर ना. दोळे आहात आमकां पूण नदर ना.